Halo perlok berak seisian ngapa dengan subhai pi sekan ke YouTube channel jonga. Hari ni ke video ke bamta ngan peni pi kita ki mau jengtep jengki brio hendai mensuama. Taki mau sing brio ki si ong sana. Saya pek ada bukut jonga ni ke video. Pinsu I kita. Mentang ngidang ha lenti. Saya pek sekamat. Mentang nilai poyangnya sashpang la jan poyer tak hi ye up sashpang Atharai uniu mau buki ju shong ja phat mensuama mentang nilai apa yang kena lenti PE kena lenti belak siang deki mau sudah Atharai kena lenti belak siang deki rio hendai mensuama mentang ilalap suaya kane galenti baki ju lek kenya mensuama kena gaji tenang kalau siang sudah kimau sudah mentang miyok semua balik pi kata ka jika kenya jongki nomor kala jengai tanang ne lek pi direct no kita ki mau jingtep jongki mo mendai so ngilai poyang ne uni du to mau jingtep jongki mo ba iki beri kepala de tang to ki ju ya bu ki siang hang ne PE kena kapliang na dan boong ya kena kapliang long rapan ra siang nanti pernah kayak kita mentang nyelit pek sa shawi itu mau bakam stay kami tanat banyune mo saya pek ada bukat perlak mentang nilai poyang ne une bakam stay kami tanat banyitu wai manema play I kalentiru dan doktor lakir alam kum kalentimo
te mentang ni apli sepo kalong komno mo sepo kadon kabol mo kabol daim chua nanti perak ki le yu kan kabol kabul ro ko khia bat kabar ben ma phi thu hi de pedro te ngan pet ang ne te ka don ke mo ne athrai don yesu stang kini ki sieng mo phi kini sieng gi bala pot ma bala khain khot khai rom to Natrai pia itu kini gede kising brema di bala pot. Te perlok ke video tangom tuhi kalakot te ngin saya sempat hakui ke video. Te lada bis ngutanat pan pe ikan channel sumbaban ya I like pan subscribe. Kublai shibon.